Hallelujah. Praise God. Toi fatalo fatu le nei vanga le fiafi le suafu mawalunga o le tātou liu Yesu Kiriso. I le nei vaenga o le tātou o kalame pe o na tātou iai le nei a fiafi. Ia o le tosoina nei o le tātou o kalame pe o na iai le lava yaso le ua tātou amata o ngana sonfua le nte nei na maloloa. Ia le ua tātou amata nei wa sonfua te tasi. Ia le ua whapena o na amata ai tātou. Ia le autunga o le tātou o kalame pe o na iai o le mana o le atua. I le nei a fiafi. Ia ai le amatau te whaatalofa ma wholofa atu le suafa mawalunga, suafa le leile, suafa alofa le o Yesu Kiriso afu ai nei avanoa le sua sunga le whaatonu, sunga le whengainga, ta Mike, Reta, me se whatua tusa ma le nei TV, umwhai o na whaavanoa awale nei po kalame, a maise tonu o le tātou ngāluenga nei, sua sunga o whaiwhi au langolango o whapenanga langolango o le tonu o tātou ngāluenga nei. Ia maso se tafo maua mai nei po kalame, ia o le leo o to so atu, so tau au, le whi au tau monmolo le tala lei, whapenana whamanatu i le nei a fiafi, so se vaenga o le lalolangi, le nei a tunu, e tau whaia moli atu le nei whamalosi, tu atu i o tawhatafa, whaingofia na whaia iu whaiunga, whaingofia o na fuafofoi, ia maise ia tātou malam lama, ia me nei o ngā luenga nei o lo whaim whaaso e saa i lesi, tātou siso manga, le alainga mafua o na tua i tangata ma whapeo tangata le mafuanga, ma nei o tātou malam lama, pe o lava yaso na tau wha, pe nana tau tala ne mua, e nei a fiafi, ia lela tātou so ai, ia whapea nana ngani leile atua, alo whangia fo le leile nei po, ia whamangia le atua i lau whanang longo, me se fo i lau te talo, pe nana maua se whamanga le lei, wale oso tātou whainga malanga pe o nei, i le nei vai tau o soifonga tātou iai, ia whamani e tele le atua, ono Yesu. Ia le ali, ia toi whatalo whātu i le vai mo le afiafi, ia le ua 10 minute te nei le tu le afore iwa, a mātou whasalau tu sao atu i tono le nei, o fisa au le leiman mātou o fio le Global Kingdom TV, ia o whaafatai ei le tua o maole nei lau lau. I lawa i na whaatia le nei vaenga o le atunu o i matangi mawha. Ia i lawa le tua o lo pui pui ma leo leo ia i ma tātou uma. Ia o whiafo i mea lo e maua mai ei whasan launga nei vaenga o le fiafi. Ma te whaatalo whaatu le swafa man malo Yesu. Malo so i kua maua. Malo e langi mama. Ia i fwori taitununga lo anga le atu le tua. No maorto so i fualang le lei e mai se foi au na le tua ma fantua e mai se le au whainga luenga te tofi le tua e so se tovine ia ma lo tau ma lo foi fa ma losi i ia le nei a fiafi ia tatu talo le tua tama o le na whaia mea umalama foi o nei aso ma tau momoli ale loto whaftai ma na nganga o le viinga tu mawai o luma o ma tau loto le nei po Yesu alofa mātou saune tala lau fionga ma whapena na mātou tala le nei whamoe nemka mata upu. Le tamu whai lava le ie o lo whinangalo ina ia whamalamlama tangata. I le lalo lang pungsa lea e whai loa ele mata utia o lo mana lo mātou tua. Mātou tina atu lau whaunga, lau whamunianga, lau puipuinga, whaloloto lo toto i tono nei skura o mātou whaanga atua le Global Kingdom TV i lunga la o aunam al whatua ia e maise pāanga umo le nei TV ia iai e lunga le lei o mai masani te talo i lau whamalolonga se mana onga foi o lo nofu ma se tasi ia whapena na tali se mana onga lo o rātou fia malamalama ai e ale lau upu lo mātou tua lau whaunga tāwhe le nei po ia whaia mea umai vi ia lau suafa Yesu. Amene, amene. Ia, via le atua, hallelujah. Nga pe ona e sisila ilunga le tātou screen. Nga ewa, whapea nauna. Tu ina tua ia le autu lawa le tātou tusina pe ona i le vaiaso le EPHESIANS pe pesuma lua. O le alawa tātou te iai i le tau mwhaila vai whaamalamalama pe ona i le lawa iaso. Whaamalamalama ngā ruenga nei. Ngā ruenga ia o lo whapea nauna vava o ma pisa ai. Ma tele ai whawhita au le tutupu
ia ma tātou tua inga tangata ma whapeo tangata ma fuai. Ai tātou malamlama i le whionga le antua malana upu. Tātou lolola ia le tadi o le whawhita uli le. Ma tātou malamlama ia i la tau ia la lafi ma e lo tu mai tua. Ma e lo ngā luue mai tua i pong sae le o ai o tātou mata. La tau tonua ia e whapenana whatatau i ai. Le pokalame ma le au tu. I le nea fia whapenana whaalau i loa. Pāua le mea tātou te mawhai ai o le mana o le atua. E ala ia Yesu Keriso. E ala tātou tala noa le nei po le feso ngā e ono. Hallelujah, praise God. Feso ono whakasuma lua. Wa tātou te le tau ma tangata. A wale sili ma whaipule. Ma li o po li o le neila la. A toa maananga le anga I mea o le langi. Le ala tātou na le lava yaso na whapena o na tau whaamana malama le li o laulangi. Le li nei ma fuai le pokalame nei. Le tau whaamala malama na mea pongsama na maanga luenga e leo mawhai o na tātou loa tele o tātou mata se wanga nā le tu whaleanganga I le malus anga lea o le mana o le atua e mawhai e tātou o na tātou manu malo ina me nei. Lea lai tātou te tala noa pe o na whai mai le tala Efeso I e whamamana e le apostolo Paulo I le tusi lea. E tātou te le o tau ma tangata o le memu ia le wha mautura au tūnga, ma le loto, ma le winganga, e o na wha manatu fo I moko pe taru ma tau pe lima wha pe vali. E o tau wha utaute, e o tau matala, o le alo whai o tau mona whiri. E whai asina manino le leo wha mamanga le pionga le antua, o mea nei o lo wha pe nana ta ua nganga leanga ma te moni, ma se sa tani molo na malo. A o le malo fo le, e ante kwa e tele o nga mea wha ale ali mai lima. Ai kami mai kua le pōkisa o le ala e tele nga lea ale tele I o le awhainga o tangata I le ngaluenga lea lo whai mai e le afo e le pōriuri lea. Lea la tātou te tala noa ai le pōne e le tusinga Efeso e whamanatu ai le mea nei ina ia tātou tiptilo le ia le o kako kele o fusu ma tangata pe kako ki whaasanga tau tangata o le kako ki whaasanga sanga I ngaluenga leanga ia whai nei. O ngā luenga ia le mafuai o mai ia le mafuai na fasia ma lātou whaia ngā luenga whate moni ro lātou whapenana a fia tangata. Hallelujah. O le wha asolo ka pukalame sau se aso tātou te o fo iai whamamanga mene o fo te moni ma ko inga ke mongi ngā luenga lungo fo ma le to inga ke mongi e whapenganga ioi o mea umana e o iai le whamamanga I le mana o le atua I le pukalame le o lo tātou tala no iai. Lea ka kuki kau whaia wa ili mea umanei ina ia maua sou malamrama, maua sou loa tātou te tutuwha tasi e ina ia whaato I lalo le maro lea ina ia whawhaingo fia ia te tātou o na whai le whainga ma le whai unga le lei a wā lo tātou wola manu malo I le atua ma ia ka kou loa le makaukia o le mana lea tātou te o ma tātou le na fua e mai e ta maa ia tātou e ale lo na alo. O le tele la, langa I kaimi e le, atu o sisi ku, o le kele o ke usano lo afia e le vai. Ono le ai o se malamanga. E pola nei, naka ko kala noa se tau wha, malamama la ititi le vaenga leo mo meo, ku ainga o la tauia le ngā rugu e tonu le nganga le vipari, langa o I lena ngata I tanu nonga vaso lea. I le ngā ruenga lea sa tania le ngā mafua ai, na mafua ai, o na tupu le mea lea lo tala noa ni tapu le suma I valu tu se ai skelu me me tapu suma wha tu se isaia na wha manatu ai o le tangata malo na ngā luenga ma le mea sa whai ai a o le mea le na mafua ai o na turi e sea mai le langi o na o le mea le tau le o langa te te lea la e ka ko kirkiro I le whaakakianga mainga la o le mea lea te lela whainga o tangata te lela whainga o le au o le tino ke riso isi taimi I le mea ngeo keke ma le ngaruenga le keke e whai a o le kau ke whape nana whape ai o tangata e keke e mai a o le ngaruenga lea a te lera ka ko mana menga ngarenga whaftai I le atua le taiminga abe ese mai le langi nga koe a mai le atua le mana malama yala langa upu lea wa wha a mau whai longa ina ai Amen. Vi ele li whaftai ai le tua nei a whiawhia Amen. Tue maua nei awa noa e whaasoa I pēr ma tau whaama nino fōi ma ina ia malama pēr o tātou o tunu. Ai mai se a tātou Samoa.
I nei ngā luenga po le malo e le vaia lea, po le malo pongisa lea, o le tele na se ai tele o tātou ma whawalea i le tele o tangata ia ma tako le malama i la tau ngā luenga. A tātou iei po vea salona lua le nei o le tātou po le kalame. Ia, o le tau wha malama ina o awala, ai mai se fo i o vaenga o whaitutoa mātala, o open doors ma vaenga taitasi, o lo mawhai o na oso wha ia mai ai, ma mawhai o na maua i lea wanoa le li lolang, o le tau mawhai ai ma mafua ai, o na pa o ule te leonisi, ai mai se fo i tātou kerisiano, o wā tātou te mawhau fo i leisi vaenga tātou te tilo i se anga sala te lea e whai tangata. Ai ngalo ia tātou, even Christians tātou o loa, o malama i le tua, e iai au tātou vai ngā whaare tangata, i le aso ma le aso, e o le a mata na whasolo tua ia, tātou te tala noa i whapena, o le winga foi lana o Neipol Kalame, au tātou iai vai asolo na lua, i o le tau whamanino, ma le tau whandalanu atu, o areas taitasi o lo o mawhai o na awa noa e tāpu nia i tātou, a waine toi maua se awa noa le li lolangi, e whawalea ai tātou, ai mai se o whanau o le tua, a wai peo nei sila ane le untala o le Neipol Kalame, o le au tū tonu ale nā, o le mana o le tua, wai paua le o le mea mawhai ai mea uma, o le mana o le tua, le wholai ele nei i awa noa mata mo fie, ua maua lungo le nei ala leo le TV, ia ele ona o se whaali o se le mana o le ti apolo le ai, o le whaalia o le mana o le tua, e na te whātou i lalo i ngā lue ngā le whili lea. O le vaenga, tā ua nā pe o na tamu whaile tina, i le tusi lea e whesolo na mta upunga e, i le mea ngā o lo tātou tala noa ai, le la tātou o e tātou whamamanga nea whiawhima tātou tā amatain tātou tā tano, i le langanga leo te te, pēr nau whētu le lava yasu. E whātua i ngā awala. O lo ngā lue mai e li laulangi e whaakingo e le mea nei, le lātou mta whaioi. Wa telo taini, a iata, kau ke mana malama lo i langa luenga ma mei ang ke whai, whaingo whialo i ngā konga whaile, le whainga i whai ai. Langa lea i tātou le pure whaftai ai, le atua rana upu. Langa i lenga tusi ma wha mana malama ai. E muli a e na ualua i o, na o nofo mai o mo tu mai o le malolea. Ma o ye tonu le malolea. A o le wana tusi lalo le atua na upu. Le mea le fai ma le ngaluenga le fai. O ana ngaluenga ma ngai oinga uma na ngaleanga le fai. E mafu ai e whapea na una vevesi tangata ma tupu vevesi tonu tangata. Ma tupu mai fai na tai le si o manga o le lalulangi i tatu iai. Ono o ngaluenga nei. A malama la tatou. I la latou ngaluenga. Ia whaafai fia lea, o na whai ngofia lea tātou, o na tātou tilo ai, i le ngā ioinga lea. E le ai ale se whainga kā e whapena na tātou whaingta o na fuaina. Langa lea tātou, o le poto ke riso te tonu ati tātou te malama, o tātou whainga ko fuaina. E le ma whainga e fuaina le malo lea, pe ale aisuka ko malama anga. Ai tātou le malama ma le poto le atu le na upu ma le whaamalama mainga o mea nei. Le ai ia se whaingatā o mea whapena e fuaina i le mea nei. I le malo le ka kuku ma ngā ruenga nei i na ia whaatou i lalo. Le la tātou tala noa le whiwhini se tau tala la titi tua tātou tāupu. I ko ai ngā nganga ia lo whapena o le nganga lava lea e. O ngā ruenga lava ia sa tani. Ai ese le vai ina. Ai tau maua mai. Le vai inga la ia tātou te taunta tō manamlama, ia whaingo whiana e na focus i ai le taimi e te tango e whaatino le ngā ruenga le atua, ma le kaimi e whaaso e sāma e, au sa o le e le mena, o le e inga o le whātua i ngā ioinga e whaamatala i mea ngero kike, ma la tōia o ai le whaatinoa, o le mea mua man mea whapena o na whaamautinoa, e leo le tangata le kike. O le anga le whapena o na mauailea manoa e sau e ngā lua me tono tangata.
maulu ma whapena na whaatino i le loto tangata ina ua whaavanoa tangata longa loto. E uru whale aile nganga le whapena na whaasoisa ma tupu ai le mea kau keke. Lea whaingo whipena o whatu whamatala ai teimi a saulo i le teimi na bana au. Amen. Le nganga o te lea nga mafua ai o na to sa ia le atua ia saulo. Mai ua ia na oti saulo i ongo lea. Ona o le nganga te e ua whaakanga i tangata o saulo o se anta manino o tau whamatala ai. O le au ona le atua tu mai antatou ia. Na i lolo laia. O teimi e se e kako me whai. Whaingo whia na u whale lenga ngalenga i antatou. Whaingo whia o na sau lenga ngalenga whala vlave nga lue o le mea mua le nga lue mo le nganga te te. Nganga te e ngā lo whapena. O le lako ki kalangoa ai, hallelujah, whamei, o le marongi o le pōri o le lo whapena o na iei whai puli o le sili ma le whai tau nga lātou i maroia, pe o na tau whamatana i le whiawhenei, o le mea mua la ngala atatou wō i le whiawhenei. Amen. Praise God. 4 kinds of spirit rebels. Ephesians 6:12. Principalities, chief rulers or beings of the highest rank and order in Satan's kingdom. Amen. Amen. Leo e whaalongo mei, o mela nei, o vanga mua lea, e o le mea mua te tauna tātou malamlama ai, o ai le mafu mei. O ai tangata i e tarano ai. O ai a mea le whape nana whamatala mai le whionga le atua. Leke sisira mai, o le whamatala, o le whionga le atua le whamatala. Amene, whai mai o malo pōri uli, whai pūle, o le isili, ma le whai kaulama. Alleluia. Le ia le utala noa atu i le au ona le atu. O le awali ia le whamatalanga, o le vanga momo, o le rank momua le. La tau fo ia le ngā rui, mai i le malo santani, o la tola ia ngā rue, le whamatala mai le tusa efeso, lona mata aku mo mofa i polusu matasi, o lo whapenana tau mai, o la wali ia, le vanga mo mo lea, wa uma na whaato i lalo e ke riso. Amen. Uma whako i lalo. E se sili lava ia le sili umalava, ma whai pule, mai o malolosi, ma alii, mai ngoa umalava, e ta ua, e le ngate leo langa nei, ai o fo i le atari. Amen. O tau maua maina le whiawhine nei. E sisi lava. Ameni. Mai e sisi lava i a li. Lauma ma whai pule mai ua ma los. Ma li o e ngoa lava. E tā ua i le ngata leo ngang nei. E ofo i a tali. O le whamatala. O le rak mo mopo le vanga mua. Mopo le awali ia. O le pokalap. O le awali ila ia. Mo lea. O le siletu ainga ke e whapena o na tala no le whamama i le vanga lea. O loo whamatala le lato ngā luenga e le whapea mai e te kukusa uma ke e whapea ngā mai ei. Amen. I e kako malama langa o le malo fo nei. Lea i e le o whaka apea langa sa. Amen. E le o whapea ngā o ngā kongi whaasala lau mai. Lei o le malo fo e o umana whaatulanga le leanga me whai. E mo o mia tātou nei lau ke usiano ma le au whainga luenga tutofi o le atu o na malamlama ua umana whaatulanga e kilo iai whaale tino ma lau mawafau e o le mkoi maa ngai le whaakulanganga maa ngai e mkua i le leile le whaatulanga ino le malo le ma le ngai oi an malo a o le vahenga fo i lea he wa e ngai oi uma e ngai oi whaatasi ai ese lātou whaatinonga tau maua mai. Ngā kilo la i mata po suma lua le tusia o moka le tumta suma lua. La tala noa i ngala postole i fua mga ruenga le ngā pa i alo fai. O lo fa vasenga mai ngā e kopi ei mea la wali i ala tau mea la e fai. O ngā ruenga la nei a maua e sau malam na maanga ma lo loa le leo mea nei o la vai mai i o lo fa atu langa vai mai ei. Hallelujah. E leo kao fa i wangi le tele o isi kaime ka ko ke o mai alu fakasi ia fa fta anga ole le mana malapa iste ai a te le ka ko mana inga fa mele ina ia fa fengo fie o le malo le fa mai o le vanga mo mo le malo po uri le fai pule le kala ngola kamale la wole ia e nga rue tonu me tau ka kalo umbia pule umbia pule e ka mo a kala ngolo le mele
e tala no lo ngai kilo lo o tangata e fa penana tofi o la toe o mia pule e ngalu go e la wali ia Amen. e o pule o ngalu venga o pule tutono o tato aingo o matai e o kongo mu o kongo fa penana o fa ngalu venga o tutono fa penana tono kalesia o se mena va le ka kana ngo le mene ai mai tau mai sa mo e lau fai tau le tai au ma le whiawhina nei. Wa umanga whako i lalo e Yesu mea nei. Wa uma. Wa umanga whako i lalo ia vaenga nei e awa iuna tātou malamlama e ngaru rue fuala e ngaru rue i lalo mea tau o le ava noa. Wa tau mumai. E ngaru rue i lalo mea tau o le ava noa. A mo se ava noa le lei asea. Langa wa tuu mai e ke riso haleluya le pule ma le mana i lana whanau. Lātou te whaua walinga ruenga leo ka lepe ma whaalea ngā. Wa uma le saurotonga sa lātou umia le pule leo ma sauroto ai. Ka maua mai. Ina ia lātou whaua le ngā ruenga le whaasoi sa solo. O lewa ia te tātou le pule ma le mana e whaalawe lawe. Wa uma na whaalea ngā Yesu. Toi whai kaukasi mea le feso whambole. E feso mta upu mufa i parua kasi. Te mana o ia e toi tilo ia i le mea nei, ia whawhai ngofia ia tātou, lata ia i lau vai. E sili lava ia li i sili umalama, whai pole, mai e umala losi, ma lii, mai ngoa umalama e tā ua. E le ngata e le o langa nei, ai o fo i le atali. Tai o le kala ngoa iai, o le mea ka o le puli, tala noa na wale ia, kala ngoa i rungo o. Amen. O mea umana le tala no mai lenga i lolola ia o lenga lue mai la wali o fa pe nana stu mai o e ki ke ma i mea o nga luenga ki ke ia a te fai fonga la ko ke enga le atua i la po mea fa nga ai le pule le ngo tangata nei e ki ke ku ya tatou ki ke ku le ainga ke ku fa na te atu le mea le fai amen ai a ka ko fa le nga le mea nei aka ko kakano ma ka ku fa le nga le swa fo Yesu ke viso langa le wo uma na fa u so le tala nota to le me wo uma na fai wo uma na fa le nga le la time mali amen ile ma temu ta po fa lo tala no nga ke mi ina wo uma na papatiso fa tumu Yesu langa fa ya ave le vau fa pena na fa so ina e tau fa ata mai ai le nga luenga le sa fa e le fa uma tia ina a o le time ina ua fa ma ua maliu ke riso ua fa lea o ngana ave ese maritamina le pule le sa ia te ia amen o ila o le ka ke vavai ei o le nga makua ka alo ta fili sa unoa le nganga le ngana e fai le mea amen ia le li o tau fa matala i ngā ava ia rank ese ne ia le li lalangi o ana o le fatu langana Pon fate tai ngā whoinga le whai ngofi e tono officer. O le CEO, o le Chief Executive Officer, sau I lalo le Deputy CEO, and one I lalo le Assistant Secretary Officer or whatever, and we fo I lalo le Principal, o e whape nā fo I le whatulangana le ki a PAULO, sa kangi longa malo, o longa malo. Ai o le upule e fai mai I papangi principalities chief rulers of beings of the highest rank ia se vai o se alu lunga le tulanga mawalunga the highest rank longa winga o le whaia hea o le whaia ia mawalunga le ave iai e anganga leanga I ka ngaka lea longa winga e ka tau foi la peona I le tu o le kapo wapo kalami o le mana o le tu o e la kersiani e si le kula lo fa e le tu oi le highest rank le tu le ia te oi I le mana o le tu amen e ke ma kua fa ko I lalo ia le wali ia amen le lai tau fa manino ma tau fa matala le afiafi le nei a me fa fo mai foi tato te fa so ai ina ia malama I areas taitasi ma le malo si anga le ngā lulua I awa le ia inga ia e sila fia ma o iloa a wainga I whātau aso inga kako a iaina me tupu pe oso se mai o le a se mea ea whaina mai lo a inga
ia e matala ma e lua ia avaenga te itasi ia vava faitotoa matala ngi ia kako va veanga kapumu. Amen. O kako wala e whaia whainga na. Amen. Amen. Pei o le mea ngā le tau wha matala antua tina. O le tūlanga le o le vanga mua mua le tatu tala no iei. Le nga e tau maua mai le tau wha tūlanga ina. Langa la wali ia e o mawhaina o lunga i tangata nei. Wha ngā mai tangata nei tau tala mai a tātou le upu whetuu. Wha te ena mea uma kam whai e wha pēnana wha tupu le whete feita ngai ma le whete ngai se mea langa o le vanga le a mawalunga la wali e ngā lua lunga o kulanga mawalunga. La tau e umia pule nupe kakai o tātou ainga, la tau e matai sao, e mawhainga o mai i e whapena wha o ngā matanga tare pēi, ngā ke whaia se e tala noa mai upu whetu, e tala noa mai upu wha leanga ai se mawhtanga, ngā te te ai se mea, e kau maua mai, e awane e ita le matai, awane e ita le pule, awane a ia, malama loo i le mele o loo ngā lue mai tua. Langa leo e tau maua mai le winga whamatalanga e ngā lue ingo le high rank o tangata ia e leke kei o mai lalo. Amen. Leke kei mea whanga e le whaise ngā winga. E kere mea whainga ringa tau whainga tāle te ro teime ke whai o kangaka ia e se asa na o mai lalo le auskonti. E leo mai lalo le levo maua lalo. E o ai lunga. A isi teime kako ke kuria e kuria era wali ia. E kau ke whaleanga la wari ia le teimi e kako ki ngā lue. Ai le o lātou ia le kuku mai. Ko so lātou e o lunga tūlanga mawalunga. E whaonga lātou le pule, e whaonga le paremia, pe whaonga ia tangata le umia le pule, tau mau mai. E o iai lātou nei, e whaatino ai le ngā luenga le te. E ke te e ai, ai o ai e whaapenana ngā i e ke e ai le atua malanga ngā luenga. E ke e mai a i mea uma e le fia. Mene mase mea le lei. Nga whaia le atua. Amen. Ngai kala ngoa e ngā le vahenga na. Amen. Tan noi le upule o te te. The spirit. Peo nung tātou tātou noi le fia nei. The spirit of repelling. Rejection. Le sinanga poe e so ia. Ole upu. Le anganga te te e. A te tilo foi la. Ole nganga le tuli e se mai e le tuosa tangi ngole ile taimi sai ai le no fuali amen au avelo mai ngo lucifero le ala na ave tuli e se mai no ono ole spirit le tanto tano ai ole repele te e aku ile tua le ala o sa o ka solo le lalo la ai va ai foi la le tele o ka kike e mafua mai i. Ole mele te tauna tātou ma lama ma kako kiro iei. Ole kele lamo mea na whaia le atua. Ma tua le taimi na tuli mai. Ole whamalaia le atua na tuu ia sa kangi kingi sa maia. Ngai ngā whai pasuma valu. Ili mtapo le suma valu tu se skeru. Ole a whaia le mai o ke whaia se afi e kian moe. Na pēnā na whaaleanga. Sauroi, wa ngofolo le ali le ma whaonga o le mea na uwai e ui i le i le kaimi na unofo i, ma u kilo i. E na te whaonga tele sa tani i mea na whaia le atua e whapēnā o na ngofu ma ndapa mai ei mea nei. E pēia o le mewhalele o le pefu o le parapala. O se me valele ai kango kainga por pala ai o mango ai yangi sa viri alu ngone pe fu penga uma se ata o le mea nga ki kango fa pena na brief mai fafo e fa sau fa tasi le matangi le ringa ka ko kakalo ile atua kava mea uma ka ko ke fa ngai langa wanga fa nga uma mea uma na mea le atua e fa le ngai le si o manga le o langa ngalwenga le fai le kele o kaimi o longa fa le ina le o le ke e akule le atua ia sa kanya ia ke e le atua a o langa au fai ngalwenga e ke e kangakangi te e la ko ke fa ki ngole ngalwenga te e le e a wala atu tangata ina ia fa pe nana fa sanga e ke e fa ki ngole mene o le inkuisinga po le fa lau te lenga le
o le ngaluenga le la tu fai me ta o te ai o le manai o le mele pe na malia ile au tu o le mana le o le atu o le ka te mafai ai le o tala Yesu o umana o fa umatia ina longo winga le ana ka ko kala ngoa e fa amana mlama o le wo fa fa ngofie mai le ngaluenga ina ua tu mai ati tatou le napule pe o le fa mtala lu ko lo sem ta ko lu ko lo sem ta ko lo fa pesfu o lo fa pena ona tala no ai o lo fa amala malama mai le si meta ona e fa matala i longo winga e le ala se me la fa fa kai pe a tatou lo le langa pena o fa tu e o le ka ke le kala mo le pone e fa amala malama le ingaluenga le wali e le o mai fa tasi me ese me o nga yela tonga luenga amen e le fa pe o mai fa kasi umar ke me kasi e fa ile me ke no ese uma me o nga ye a le fa tu langa uma me na wali ia la fo na nga ke fa longo ile me o le vai mai o uma o le vai nga mo la le tiro ye ai o uma le mo fa le nga Yesu Kolosem tapus e lua fai pesfu. O lo o fa ato to ai na fo yo to ya te ia. O le ulu ia o li sivi malava ato fai pule. Ato ina tatou ia te ia ke viso lea. O le ulu fo lea. O le malosi fo lea. O le ali ua fa pena na fa matia ai ngā luenga la wale ia. O ali sili o fai pule. Ato fai pule. Wa ere fai le mandai. Longo minga. Ela ia la se me va umiai ma te le se tatou. Amen. E olonga ma ai wo fa pe nganga luta le ngaluenga le kalesia wa matanga fete ngai me ngo wati te ngai lolo la ia le wo kofu ko kongule langa fu force le rank ma walunga le e la te fa sang tau ina ia malepe le kalesia le tua. Amen. Ka kona ia ka ke malam lama. E tatau ia tatou ina ia matua toa le leile ka ko whaki ngonga ma le whaamalama. Ina ia iloa e tangata le mea ka kaunga whai. E tauna iloa e tangata le mea e ao na whai. A malama lona tatou i o le mea siling ka kurua. Ngare inga o le mana o le atua ngā besi. Na whaatu lai ma mai le atuolo na alo le whaailono na mana e whaaleo ngā aila wali ia. O lea la whewa ia e whaile na ko ngā luenga le whapea wa umane ngā luenga lea la vai whai. Lala ngā le whai meri whai pasuma lua ka kukele o tau matangata a o ngā luenga ia le kau wha mamama po nei ia ka kou loa ai ngā luenga ke ia le whai nei ale me mua ngā lenga watu. E o ngā runga o le rai mawalunga la lea. Ele kama ye ele menga ka ulu ele manga ku mawalalo ele fie le mai lalo ya ka kama ye lalo e o a kama ye runga le mai loya ke le ele malepe e ke le ele me tupu ele manga o nganga lenga ma la wali ma uli e ta u ole wali ma losi ele manga o yo lalo se me ele teleni ia nganga e fa pe na ona manga o se me wali e tele se apianga tau mo mai ele ngā lulua se kama i mea wole ngā singa mea i singa kaimi. E ngā lulua ngā la wole inge, e ngā lulua i le mea tele, ia ke le, ia tele ngi loto e malepe, ia tele ngi ae, ngi karesia e whaale tonu, ia tele ni au auna le atua to o uru, ia tele ni tangata e whape, na matua tau wai, wai e ne mea whai. Ai ale maa ngai ai ale mea whai mai Yesu, o uma. Mantua whai. O le li le lo fe alo ia o le se mea. O le o ia ma se mea ia. O le ia ma se. A le fa fe ke lo kako. E fa manatu ia. O le mea le sa o le si le a walai e sa wala ki a PAULO e fa mangako mai a oi. O lo tua nai. Amen. E sa vali mai ai tu lo kuanga i wa mea sa fa le tonu ai. Amen. E koe saua i ele teimi e sau i whamanatu mai. Ai o oele i ele mana o le tua, e ke whamangaku i a sa kangi longa no mangai. O lalo no mangai. Whakari le aso e. Amen. E kongi e. E sau lo tua na. Ia. Ai kalango o e luno lo mangai. Manatu e longa no mangai. E ke whamangaku e longa lo mangai, ole afi. O lona luma na i le whaantali, ole a ngai atu le afi. Ole mea le utana no ilitina. E whapena ana tala noi me ngi o luto nai whata tainga se whamatalanga.
alele i o ka pokalame anga o se fata i tainga a fape o hau nei wa fape na ona tupu ai fape o to lua na mana nofo na se fata i tainga te ale ma o malo to lua o to alu ia o alu o to fai sto lua o alu felo to fai sto lua ia alai o fape na ona ele ma fanau o le melen tupu e tau te tupu fo i la fanau fanau e fo la fanau te tupu fo i langa fanau ese o le fa solo o le fa solo le langi le bena le ko kele yo e fa manga o mene o meia e a ta o tele o le pupungi o le mele tala no malen ka no tina winga le tuana ile e ka kamuka ko o fa penana to e faile te talo e support for women ta to mo le tua e si o le mele ia aua nei nanga e fale tonu pa ua tangatala e pa u pa nana pa ua le me tonu tangatala i le lalolangi le tau te ai whawhetai i le atoro na alofa tunu e mawhai o na whapenana tatou whaamawalalango rumo le atua whaamangalo le me ua tupu ai pupuni le me ua whapena ina ia saunga le muta tu whanau o le ka alo mai le wai mwhai o le toi sau e whamanatu ia sau se taimi e wakelele me whaamamama ma le ko ke o i se i tau whaapena o na tala noa i ngā luenga nei o le ko e whaanungo mai le peno whatu lawa i aso nala nenga ti ngā ile atua i asauro i ngā ua alu le whea le whiwhingi e whakau na haiku e whesili ai e whesili ai o le tangata le atua ua alu o ai lenga whapenga ngā driving at kamaroa driving a ngā te rebelli o ai ele o sa kangi o le onga kamaia onga le ai ele skonti o la wali malosi ia o la tauia o lo driving lenga whaonga na alu ai ia sauo e whesili i whaatau raitu e whesili o e whailoa mai le mere o tupu amen ele mawhai o ngā alu le whai au laku skonti lai kiki whai au le whai mai ai o lau tala noa mai le o lau ex o lau o waleba sa lua mafuta ke nyoa onga lo ko sau ko ele sau ai ngar kama ke mo e sau ai ngol o ele fakingoa e ko sau war kama malosi le e drive o ko fa fo o ele mena e ka mo mai amen ga e lolo la ia o la ta alo mai o i la le kala ngoi tatou e ala ma fo langa o le kako wono i e ala ma fo mai langa le tala tatou fa tota makala fa to atana non fa to o le fa pe na ta tala tatou loto i mena sa wa amen o le tala no le mele winga tala fa to tala no tala tatou ka ko loko fa pe na fa tanga le mele fa le kainga le mele le wo e tala no a fa yo ha o le yai le pule polo u a inga o le ile matai sa o la u fa pe na tala no e fia kele le wali e mai no fo ye ta o te fa pe na ba tu le upu fa malaya fa lo le upu le awa yo ka ko ainga o ko wangi ko fa pe fa ngua la o monga u fa kulanga o fa ngua o ai al tanga ele ma fa na no fo se si o e o ki ka ka alo no fo yo amen e ka mo mai o ai le fa nganga le matai sa o la drive mai le pule la ngole pule le il tamano o le wa exercise le nganga le mele e fa nganga le pule le tau tala mai lunga ile fe tu uma fa malai inunga i ai amala malama le matai sa ile mele le wingo le au there e le tau tala i le mele ai tau tala i le fa madianga langa wo uma na fa na nganga ke so tau mo mai ia o nga malo ke apolo le fa ia ko physical i le mele langa lo tau tala tanga tele o tala no langa le to mo fa ia ina ia malo fa mai tala tu spai ka ko kele o tau matangata a o i sili la wali la ia le ala fa pe na e pokalami alu e pokalami le poni amen o lo fa pe na fa amana mai haleluya o lo fa pe na tala no ia o lo fa pe na ale me ma ngia maka ukia nga le mana le atua amen you know I facing kala ni le fa pe na ona o ia ina o sen ma san kangil pokalami makukio fa le anga pokalami nga fa o susenga ile nante e sen mai pokalami makukio fa kingo le mene ai e tau so o fa fonka kalo le o le o mai o le fa fon talo le ele fia le sile me makua il ka ya ke apolo ile poka itangata tatalo
fale o ye me ka o fale tatalo o e o la to story ma tata o le makua i kaka o nganga langa nei le tala no la wali o fai pure ali sili wala to le fucking on nganga le haleluya ele o nganga le uma mai o fucking le ai e wa umana assign e sa tani tangata e o mai o fai me le o mo mai lele makuke mai mali isiri ma le wali malolosi e mai o fa penana ba ai le mele ma ke mai inga susenga fa matala antu le mene e ma te mai inga susenga e so fa le fa talo le fai o ino na ba peno fa te tau fa penana le mata utia o le atua le te tonu o tangata fa o le ina ma le au so ke wisano ma le au fa tua e ma te mai le aso le to te al tas ile sulu le po ai o le polu fun talo fa le tala la ya pe o le ki e ka la ai lau tu tanga te fa pe ma ko ai un tanga te o fun te talo ai o kan ka ye tu fo ele kan ka o angelu me ye tu fo le si o le fare o le si o le fare angelu ne a ko komu o le to tu tanga te ma te talo le te mi le ele ima fai ele wali ima rolosi ele ima fai ele fai pule ia ele ima fai ele rank ma walunga le ona mai ar keminga fa pe nga o nga na mai ko fai le se fono ma to pokalame ma ko kom fai fofole o i na ngai mai o la wa tu o ile atua amen le wa tu o ile atua la tare ko fa le ali pone le maka ukia le mana le atua te tonu o lang fa na ai a ka ko le mala lola ona fengo fiena ka kala e fa ngale mele wo me mala tu e te tato istangata a wo o mana fa le nga Yesu wo mali wa Yesu wo fa le nga Yesu fena fa le nga na fa le nga ile time yo lo mali e ya wai fa pe na ese mele pule sai le la wo fa wa inge fa wa fa metale ale tu se petelo me o fa wa me fa pe ele o se leona a o pe o se leona amen ola le fer wa mena le nga fa kala kero kan ni mon ba ai o si ke se ngola nga le ba ai se kingo nga le ke lo e ba ai e lo pe fa ba yeso ke le fia ai lo pe fa ba yeso e fa pu lo poco mo lo mo e lo fa ni se wo fa ki fa ba ai e fo ri nga va pe amen e ma ir pa nga lo wo ye lo te tala ile me nga e ba ai ile me nga e lo i o ile taimi la e te lo vai te tonu e fai ma lo tau le o fa pe lo tala e li kaka kere ki a polo i me i o fa la mo mai fai te talo ma kua ele o se to e fa fangu le o tata no foi mai ma lo la tenu ele o se te si le vaenga o le ngaluenga ale tua le ka ko ke alu e te tau nga ko e fa ola pe a fainga e va ai o le sai le ko sanga le nga e ai ma e kilo i ai how powerful is God le mana o le atua nga le mawhai nga ko sa fa ia mene au le highest rank al ki apolo le ko o le siri mawhai pule makanga malolosi uma o le rank ale adani lala o le anga ko o le full force atua le ko o ile taimi le e so fa ile the permitting ngo fa si senga pe ona mauela mo le mau tau sa mo mai ai fa tele tu o le woto e mawaile me no no TV o le to fesi o lo fesi da o le tau te tala i tau tau ele o se to e fa famule pe a fai o le mele nai vai ai ele fia ti apolo ale foi a maninho le fionga pa ia le tu a wa o le mele ngai anu i o a o le aka ko o le manga ka ki le o po le tu a luenga ia ai o le avengo o ile side e fai o ma witness nga e ke moli mawinga fa sao mai lo o le tu e ke sao e witness le me ngai e awa nge yo ka ko uia ai se a ele le me na nga vai ai o le winga la lo fisi fa mata ele o se to fa famule o wa le ngai vai le fa ngai mo mau intelo tau sanga
le maka o ki o le covering le tu le fale le ko va ai ai o le winga le tala le mana o le toto le mana o le tu le nga o fiu le fale farkan malo ile i ile ku kala lai fale tani malo ta o ka ko sa moi ya so ye e o mai time ni le ko ke o aku le fai le fon talo i ai le ai masesi nga faina sa makua chai le security angel amen ese manga yo le e mongi ale fiong pa ia le jo mai o ke a wina to wa angel e to la wa ye ma ta o ya ke ia ele pelo ngo polo ele misi ele pelo polo misi lo no winga fa ka ya lo to ile tua po le a po fele me ka ko ke anga ia e senda ko ele tua angel o le manai la le fa so ne nei po o le o tato o le si vai ngata o le langa o le highest rank ki Apollo le o le full force e ka mo fai ka le pele le prayer meeting le ala e ye ma fo anga fai fon tal o le ma fo anga silia fa o la ina si anga fa o la ina le anga fa o la ina tangata a o ka mai prayer meeting le e fa na o mai e se fa o la o langa tele i te tono le ainga te tono le kalesia te tono le atunu le prayer meeting le o fa longo ia so a yo le titi na fa na o mai e se me tele le o makua tele ka ka sa mo e fa o le ina ma ave ile tua amen ona na ma fo mai i o le fisili la o le malo si ana le ngala a fa e maka ikar ki Apollo ile te tala it's time to rise up maka usi ile le po kapo o makua i puru fanga le alo kakalo temi le amen langa wa sawa fo le alo le le amen e ena tua pe ole me ale na tau famtala langa le tala no tanto le vanga mo le rank malosi le te Apollo po le rank malosi le sa tani e o ia la tau le la tu te e tale peina so se me la tau so fai o le ma faina tuli mai se tangata longo lua pe longo kolu pe longo lua pe e o le mele ngale au malolosi ai e o ia le la tau fatulanga longo malo o mai o fatasi o ila pe na famatala o le sile me tau o le toi fafangu le mo tato amen o le kaku kakalo te vala au le atua te famalosi fonta talo te tonu kalesia te tonu fa tonu o uso fa tua walanga le mele na matua i mokua i iri kaka i ama i iwi mata o le rea lo langpo sa tani malauna malole e matua i iwi alanga wa ai mene e makua le fia langa ngate i loa le lei e maua lole so tangata male atua lolo e tangata le mele na lui me i na te loa e musu tele o le focus a toa te sa tani malo na malo a wane i loa e tangata le mamalu man matautia o le atua lea ina nei o lato pupula atu pea le kako pea le talanga inga le efo i le meo le lua le lua le e konitum taupe fafa pe fa na e tala no e nga le vainga ina nei pupula atu o lato mata i le malama o le kewiso le o lea la e musu wai lea la ngā lenga whētu na mātou mai e lei loe mākou a o le whērua inga sa kangi ma la uali ia ai kau mai na longo ingo pe leo pe whaafia na ui mai kau mai o le whaile fung te talo le wa manga o loa ia e ka lepe fung te talo le o mai lola i lena whamtala ai loa na u loa i hallelujah mai ia le mea na uai e kai me whapena i lunga whare lea ke vai e pese malama pese mole wira fo le ko ki e fo pe a lunga malama sa o le malama pa pe ngale me na vai e wi le o le malama o le mele alu lunga o le atale o le mamal o le kongo le fale me mo mai o te tono le fale o le la u tu tanga o le ko konka ka le talo fa fo mai o le si o e angelu nei a o le onga te tono le fale le alu nga lunga me ponsai lunga ku le o inala le ko mana malama o le alu le so ta ile mamalu o le lo langi le male langi ile il tatalo la nga nga le fanika nga le ma fai keno e
e le ai masanga le anga po le uli malosi nei na mafaina va ai atu o le ngata le va ai le mamalu o le atua le i koe kilo le mafaina la ko e break in ka kongo le mele langa lei a ngip le si le mea na o doa i le telo le taimi na o iai i na utilo tilo i le mea o lufa pe na tala no tu spa ia e iai a ngelo le atua e o fa tasi mana fa i nani e vara i fun talo le tala ndoa o inganga o loa ai le ai la dole mai ma wipanga mara mai ma panga i loa le auso mai ma panga i loa le fa tua e ngai le maka ukia o le mea nei o le alofa tūna o le atua le kukongu. Ai le kakaloa. Ma le loa e anganga leanga o le mana le tutonui. E whenka inga o mai loa mai sa o tutonui. A le kala ngoka ako. O le kala ngoa le rank mawalunga. Le rank malosi. Le rank le vahenga le la ko ke whapena. Le tau le lau. O le au pangai e tatala le so whainga. Na nga break inga la wari e kukongu. E mo mai. Break inga la wari le kong. O mai o la toi fafu. Ai wakula faso e sa. Wakulo mana falanga mea. Kusanga le break inga la wali e wa umana faleanga le mele fai. O mai o lato e saungi le sime. Ai wakto e tonu isi. Le sila vahenga lele yo o tano. E la kulanga makua fala me lave ngai il pokalame. Inga ia makua i faleanga le pokalame le fai. Le fala o mai temi nei pe unga tatalo. Fa pena so se mea i e fana. Tatalo le tua. E whapena ona inga ai fi. Le rio laulangi molonga. Malona malole e nei. E ita tele langa i lolo e tangata le atua lea. E i lolo e tangata le atua lea o nei e. Malama le mana le alenga whaafefefe. Wale mea mo ia pe a whaape tu i le latalata mai whamatana. O lai whaafefefe maki a po. E pea se kala se tala voi se tau whaamana. Pea la ai vai peke kumat pasuka e whangata vale marete. O la la fefe mai la ki apolo ki kiro mai. O le ke wherua i mare pule mare mana. Ai alanga makua i lai alonga whala breve. E makua e le iroa la whaonga. Makua le iroa e le iroa o ena e whaonga whape whawhia. A lai fefe ki apolo kusa ki sabala. Kua e fefe aisa. E ki kiro mai so. E makau ki ala kari o le atua. E le ngofia o le kari o le atua le sa. Amen. A lo fala bilavi. Hallelujah. O la ki mai. Le la ki kilo. Ele ro fa o mal mele. Na te le o mala. E o mala mai de mele e mai. Amen. O la ki kilo mai sa vale ko fe ki apo. A se o polo fa nga ingo le mele tara no ai. Ile suafa Yesu Kristo. Hallelujah. Ile suafa Yesu Kristo te fa to no ai. Le nganga le ria lo langi lo fa pena ona fa la bilave le nganga o fa o lo fa la bilave fontalo ia fa sa o fa sanga ke sa vale pe ke sa vale wa isi kai mi wale me ale le tala no ai amen wa isi ke se no pe ma ngai al ma lo si kai mi mara mara e ponsaro ka ape a e kam ya kul mere ku ma ke o fa ku lo ku ya ku lo la ku lo la do ku pula le me wa ngai amen. O lai mo moe na tangata e whapena o ngā, aleluia. Ale kua ka ape malima fuka. Ale kua ka ape malima fuka ngā sa whakurori mo kunga mau. Ma fua mai sea, a e malama lo i le wanga ia, whaingofia na whai. Pea na ufa matala le fia file. Amen. Ile pukalame na whai le fia file. Aleluia. Ile mea ngau o ile mea nga sa tu ua ia o ile ifufo i sa whai. Ile kele o mea ufufo ma tangata whasia, me whasia se ke sasa ma ia fisingi la vele ku ia kua, sa vai o kukuila manua so se mea na maua na maua tala o lai i o ile nuu lea ia lema ke iai fufo. Si ima e kuala ia, lea na ufa matala. Amene. E le mawhai ngi laula aunga kurien ke mongi. A o laula au e tolo la makalafi la mawhewhia mala atas. O lo fa pena o na fa matala o laula au ia na fa ngai le taimi le fe me ave ese mai ke mongi sa mo ma lo fa longo le fe fe nei ma le fa ma ele ma fa ia laula au nga ave se ke mongi mai ko ska ele ai ma se au nga ne laula au lo fa ngai fo le fo nga le nga tau ele yo o le fa ma manga i mele ale wo o le fa matala nga se ka fa ma le ki le va le te no e va tu lo tanga tenga o le mo ke i umai ele ma fainga faia le fofolea pe ale punga le bebela au kongo le bebela le o la sa kaila la au e ko ma le tala ale
ale tau la ai tupo le fingi lea le nga ke va aia i le piko le le il fosa amore ele ma fainga faia fofo pe ale punga le vevela o la o kokongo le vevela le o le la au e tolu fo mtala tu o la au la e saka ia pala o taime fa pena na pupunga le vevela fa ko mai lola ia faile vai o tau mau ma sa mo le mele nganga pe pelo ma mele faia o le ia fa pe nganga kom faia fa makala o ile tau fa matala tu ai le vinga le mele o le kopia la tau le mele tala no tus pa ia o le mana o le toto Yesu ke risa ka vai ka ko amen as more than enough love ma story na ke lo e bakulo i ale taimi le ku se lima se lau fa ingo nganga langa ai le no e mata ele me fenga la kulo o mai lo manga langa nge lima se lau o fa o lu mo tanga leo bakulo ka kale lenga i lenga fa makala fo ma fa penana na fasia o le ke mui ka o ke mui aku na batulo tanga le tono fale o fa ka oko ko ngol fale mai le fala fo le lunga a mai ma ia la ia fa penana fo le lunga sa nge mai le vela le o tau mau ma sa mo le medical fa mtala o mai lo i mantua la e ale kaimi nga le mano le ko kelo tangata kilo po le ale ko ai nga me le a o le tangata le amen ya wale ka si ale ma fofoga ka fe se ko ai nga vela le fo ringo tangata le kaimi sa albe vela anga uma ku solo o mga fofola fala ale kaimi ale tasi e lima se lau fa nga nga le fa o lu kanka le e fa pena na pupungi le kingo kanka le mai le vela la sa o le ale hata le kan fai i o le hata le kan fa makala i ina ia ta o tangata e ele malo si angalo na au e ko ele malo si malo si angalo na au e ko e ave ese mai le mai le tonu ai le lo o nga le ngai nga fa le nga fa ka ngal kan kale o nga le ngai no le o mai fa pena pupungi vela le fo e mai fa o i fa pena na fa lo tangata ma lo mo vai vela pengo fer ele ma fa ina fa ele fo le pe le punga vela mai ala uno vela sa ako i vai ka u amen o fa kali mo kan ka po le kai mi ora amen tanga uma pe wa se furu minute fa pe na ona i loe ku sa le fa kali se i na lu mo vela i la loa tanga uma susu ai fu ma ko le pusa le me ola ai ke no kan ele susu la kingo ya ma se vai susu le pa i le se vai vela ele o le susu le kingo kan ka le ka ko le o vai le ele o ele vela ai ma ku ai fa o nga ai fa o nga ngala pupungi a ko le kingo kan ka le me awone ia yo o le vela awone ia le vela ina ne ia fa o le fa matala me le e kopinga le vela tala no ele fionga le antua o le toto tama ma moi ka vai ka ko o le matau ti o le kokole e mawhai ei o na matua ka vai tātou mai mera o marola ko whapenga nga play le mera ka mawhai e ka ua koe whai tangata e mawhai la e wha ala e whai ngoa o lau la awai e topo e wha makara wha mea mawhai o leo te aka e wha matala le e matou ai nga le mai ngale e alango o ata nga iei o au le mole mau manisi o le matou ai le makauki o le o folo loko e le me pelo le fai mai uluma le me na kawai ai way back in the 90 91 92 sa tupu o le me ngai ai e makauki a fai ngarki a polonga wha ofo i matou au tilo atu i le mele ngai o inga le fai e ofo le loko ma whaapea i lo langona ma lo mātua ai le ai la o i ala le kari o le kari ala lea o le fufu sa moa pe tai le lato e o le whamatalanga le fonta talo le nta ue le i le nātai mi ato le tā ua lea le ngana le whai atu le ofu pele o le taimi nei pele o se toi wha manatu kele le ngei mo tātou ngā lue ngā le atua so se matātau ka ko ngā lu to rise up koe wha o la ola le
le o langa te talo, prayer meeting, all night prayer jane. Ka ko ke kuku ai wa le marsianga le. Ta lepe ai mea ngai. Amen. Ile temi a ko ngai. I was going, if I booked on loe, faila ko prayer meeting, Emmanuelu, Peace Chapel. Even na mo nike, wala utala sa I'll be honest, nga o walu mo moli ayo o mana o. Kakalo lang okay, bawal me no te malama. Temi nga lo te la mosa, lo te lotu la mosa. Ai na o malama nga ye tanga ta faula nga makolo lotu fa ta sil la mosa. Amen. Nga o malama isi ka mai malama le titi. Nga o walu mo moli o prayer request. I'm testify how powerful His praise. O walu mo moli o prayer request. Malau tala even na mo ngike. O mo ngike yutei vai lima. Vawal. O walu ave la tusi first paper. Mo mongo na le famlama wai te leva ai se falling o se tako sa. Nga ta mai pu a fapea ai la kule mo moli le prayer request. Wala tala nga fai na le leo ale falonga. Ta talo mai molo te olua. Ka kalo mai molo te olua mana onga. For 3 years. Le lai mo ni malu fe au le mea ngava ai le prayer meeting. How powerful is God. Le makau kia o le mana o le atua. Ma le ranka le lilo langi le ngana ko aku o le faipule. O faipule mali sili maulunga. Le full force ale kiapo. Le ngana ko aku. E o so faipule meeting o fai senga. But ele ma fai. Why? Le mana o le atua. Ele o se kaimi foi le o se fa manatu foi. E koe rise ai le standard o kako te talo. Kako te toi tu lai ai. Whaola ola kako te talo. Langa pawale o le ki. Amen. Ole tāua le mena, he lewa e to e whamane tu mai le mele. Ole tāua telo le mele ko ki kala ngoa i e tau whamaptala i a le vente i malosi lea. Pena o whea tu, ole kere le la wara kaimere a pia mai sa kangi i le latos whainga le ara wali i e pia ara wali i e kui le la ke o mai e whapena ona whaatupu le masenga ma me nei tupu le resi. O i fo i la, lea lenga tala noa. O i na uroa ai, o i le aila e ile me whaifua am whaina o i o. I na ua o uroa e au ia, ma o ki kiloko. Mai mea umai wheo a ie, e le e kua iengi me whape. O te li lea kai meo kere manamana, mo kere i roa e au ia mea. Ma lo le loa, o le mamalu leo lea tua le kupu i, nanga le ko kuri kaka matatalo. Mea lenga uroa ina ua o fo i mai, le mori maule ino whatu tina o lo mo mau la u le anga renga tonu lo fale. Amen. Ke never lema faina u file mu tonu lo fale. I le va bea o penga se fa tonu tu lau ke moe. Ala u kaimi le o ke sika le tu la walu te talo. O le mena wa ai o. Me fo inga ta ua tina ta ma o e mai mo mai nefia fi. Te mana e lui oi. Wa kaimi koe raise up o te tonu te talo tonu fale. Amen. O lo maota o lo lawa. Mo lau whanau, mo le kia inga o lau ainga. Mo le mele ina ia, ke te tonu i e kei loa i, e le mawhai, e le fufos lea asakani, o na oso whai le keimi lea, leanga o le keimi kongu lea, wa iai le atua. Amen. Wa iai le mamalu. Wa iai angeru. Amen. Na o loa i, pena ufai atu, o le malosi lenga mako o, ma le na ua ai le ngai o inga ngai e le sisi malosi lumatu pe tua mai e kukusa ma le malosi le. Ai whake ia i le mele, ina mato wo o mai i e le mawhai. E le mawhai na o mai la asia le mele. Ma le mato au fika koe le mamao e whaisinga mamao e se mai le nufuanga. Ma le mako kukura kua kuai. Ma le mena wa ai ma le mena uro. Na ulo ai. Na ula ngona i le ngakai e se le ko ai ngā le atmosphere, e se le la ngona, e se le ko ai ngā vevela na tailoa, na iloro laia, e le ula ki a polo e kei me sawai, le mamalu e le atua e mafuka maranga akari te talo. O i foi na uloa i le fufose le pena ufai atu, o la wali e mua ave sa kange
pena ona ngalu se fa inga tale pe foko a mai lo aku le vai ngolunga lua so o ko me vai ngolunga ko al wa ko me vai ngolunga fa ala awali ile tal noai ala wali piko sili nga malulos tu yai me umalawa male fa tu tuanga sa kan ile wali ia ele kai fo i mai se me a o le mele o I lava na usawe mo le male mea na uva aia I o mai le so le ala fo na ngalenga na o fina ua o te tonu lo ufale man meo te nofua I la ufana o te tu mo ufa pea tu sa tani le mea na uva aia o malo malo mana wali ia le aila e le mawhai na ufa atanga ina oi le si le me mangaia o le koe rest up o le te tau o koe le tina o le ale mea le kupuri fale o le ale mea le mo mia ke lo e a kili lava na fai e le ria lalongi mea tutonui o ngole wai mai e le ia ngarka kalo masani ai a tātou to e olo I le atua e whapena whaala talata le mawhtanga nei o le close le rua wala au le ale mawhtanga nei o te talo le mea ngā lengo whatu la utala I le mo le mau ai kilo le whatulanga ngā le wali ia le ren pikisili le ngā mawalunga e le o I lagu e o wali e o ai lunga ai kunga I ai e ai la ngā e kaukala ngā e mensa le suafo Yesu me whanga e whare talo Yesu o lou mana e le mawhaia ngā leanga li ma losi leanga leo ki claim na upu lea o umana e whalea o ngā e malama lama lo le auso ke usiano ma le whanau le atua ma tātou e tautala I le melea na ba ele e o le ale kaime ke sa vale ke kaukala I le ko umana whalea o ngā I le suafo Yesu o te tiklea le pule lea wa e whalea o ngā la wali marolosi ia ke lo oi e le se kai me koe o Sofia I lo fale e le se kai me koe uia koe o e le se kai me koe o mai I le mele aisa fa longo la wali ia wa e tautala I le mea ngawhaia inga ai wa tautala o I le upu lea e tautala e mo e fese mo ta upu mo mo fa epu e lutu maviti wa fa manatu e oi wa lako wa e fa mangakua iai wa umana be ese Yesu wa kele me o le masiasi a wa kukua mama aisa le ke kiro mai wai whawhenga iwa wa ke non biwe piko siringa ngalea ngana maanga ia wa ma ki kiro mai danga le wea wai me wa e lolea wa e lole puli le tautala I le efeso wa umana e ia ave ese mai ma tuku ese mai le mere sa ia lātou a oelo wa ave e o wha e lunga ia te oe tanga te whatuatua wa abaku ia te oe abaku ia e te whai ai le ngaluenga le atua e te sa pape nganga e tua e lea nga le mele le tau fai poka la me fa malam na le manna le le atua le fa pena ta tu te malam lama lo na fa nga ina no foro male le lo langi pe fa pena ngu nga ko le kaukala salapu o sana e tautala le suafa o umana fa le nga e kango ko fa manatu yai I le suafa Yesu ke riso le ali o le fai pule le ali stilio le o le polio tautala ya to o umana fa le nga Yesu wa ame ese ma Yesu le mana se le marosi se le o te tu le fefe ne mo fa ya tu o e sa o ena e sa ko ngol fa le sa o ena e al fifu la fa na sa o ena e pa yo fa manyanga mai lo tua e sa o ena e fa la belabe ne me o ke anu e sa o ena fa na tono le onga wa wa ina mana ia ke lo oi e ke o ka me ki o la fa na asa e o ala wala ko lo wa umana e fa tu langa wa e fa manatu wa umana fa le nga Yesu le manna o le atua amen wale se mea mana tua e fa longo ki a Paulo I lautanga ele fa longo ona oi ai fa longo ona tangata o Yesu le e lo le ala ti a Paulo o le ke mau ki ngola tautala I pule lea ai ape ava pe fai atu I so fai Yesu e ki koe ele mai e wele no se mea au e mau ki ngole le e tautala I le bonus hallelujah su wafa Yesu fafo amen e lo le ia ki a Paulo a ele ai la e mau ele ula se si ele lo makua le la ai au mai lo ai au mai pena o fetu sa mo ne ne fie pu mai ele o ni sconti ele kala ikiri mai ele ke mongi fale pe fa tamo voi pe fa paru pe la con alben le ai o le kala ngoka ko ile ren piko sidinga malo se le malo le
O lo fa mua mai e fa pe na ona fitai ya ima mene. Amen. Ai a tatou lo la ia le upule fai i ua uma na fa le mai e sule mena. Amen. Fa mai ua tu ese ina mai. Fa mai ua ia te o vai ena manga ia. Amen. Longo winga la. E fifia kele na ka alu ka mfo ile umana mlama tele ne me. Ai a mai no ia tatou ne imana malama le mera ua umana fa tu lama. Nei lolo le lantou ele fuale lantou. Ma lo si lei le mera ua la ko lo le mera ua ta tilo mai o ile aina. Me se va ka le fai vai fa lo la ngai le. E sa o le loku ka fa wai tilo. E sa wai se ka o se me voinga le fa tau nu. E se ale o la ngai fai mai aso ato. Fi le e lo le ya ki apo. Ata ngatala o le ke makua e mau ki ngole pule le. Kasi ala kala ele lua. Ele sua fa Yesu o longo fa o la lo vai. Amen. Fa pe lo le o ele aina. Ele ma fa ia ka ko le kenge la. Ele ska ko me ma wai ia si le ka ko foi. Amen. O la o po ki ka kala. E lo le te apo lo ma lo singa ya. Amen. E lo le pones ke ka kala le pule ma le mana. E lo le leia e te apo. Ele fa longo la ono oi, ai fa longo ono Yesu le ya te oi. Amen. For me fa longo, it's just a mention of that name. Yeah. And they will flee. Amen. Ele o ese la ngale ngo oi, ai o ese o maka uki o le tu le ya te oi. Male mana o le tu oi, ke mal malama ia. Dala na tilo nei. Lai manino le le fionga le tu o uma na tu ese ina mai e ke viso mene. O uma na fa le ama le toi fa mana tu le apostolo po ka ko kile o tau matangata o le mana le tala no ta to le mana o le atua o I o no fa pena na vivi o ile to lalo ma vivi o ile fa ia ina ma vivi o ile de fefe mai o le ria laulang e so o nga lote makango I menei langa wo uma na fa tu langa ke wisu le mi unga ma me uma I lungo na ngai kalesia le fe mai tala Yesu ta pesu mo leona tu se mateo o te faia la o kalesia lungo ne papa le ma fai e fai to o se o na malo ai o le tala no na ngai kalesia le tala no se ngo se lotu le tala no ya te o fa tu tu a fai la lo uma na fo na pitite Yesu le mele longo vinga e tala nota tau le mea ta o le pule ma le mata utia o le atua pe o tala noa e le mariko suono o lo tala noa fa pe nana e le malo longo vinga a tala noa le malo ai se a langa le wea ta tau le ke viso le Praise God. o wei ga kou fai fo e ta tau le fai unga tau tau la I sa e le o ka koula e le o le mamaso o ka kokingo po le mawalunga po le arko e ngā kikiro me le au le le nga ai fefe ona titiro mai o le mamalu le te tonu yanti oe. O le upo le atua, ma le mana o le atua le te tonu yanti oe ala le tangata le o ke wiso Yesu le tatu tano ai ma kua wha kua I fefe e ngā. O I ngā matua le ngā ngana ia o I fo I te tilo ye e makua le mawhai e ia koe whai sisi whainga pe a sau o le kua I le tangata e mana malama I le mea na whai e a whai a sau lango su whainga la wali ia a sau le tu whai ka inga o le tu wai ia po to rupo le whai au ia na mai kukungu I a lai sau e tamu whai po le tangata la so whai mai anga ngalanga a la wali te tonu I le au na le atua ke roe ta sale upo ke whai salapu sanga e koe pisa o whelo ai fai mai tala tu spa ia na latu fai mai ta kawa kala Yesu ma fai awane e toi tauta sa oe nai amen Yesu e sau e whape nana whanu ia mātou le o le mātou taimi amen e malama le leke a propera whaitu mai arkinga se kau wharinga e lea o ngarka ko ka alo pungsali upo le atua pea ka ko o I melanga e malama whai kau sa kangi le tusi amen. E malama lama le mele de upu le tatu te o ina. E le nga fola ka ko fa sam sama noa.
E lea ngā whore kako ua whapenganga, whai ko ngā me whore pe o masani ai. E le lea le tā ua kako mo ko e sikile atua langa upu, i le tatalo ma langa pongi. I le mana lea mawhai e tātou. O le mana lea mawhai e le mawhai e sisi. E le mawhai e se mea la waitasi. Ai mawhai mea uma onga le mana lea tātou te autu i ai tānonga. Oi, le mana o Yesu le atua lo i te tono lo nalo lea. E wha me kare Yesu o i ai tau. Le pule ma le mana o te watu i ai tau. Tau su se mea ko ki o i ai. Hallelujah. O le mea sori o kou vai, o le mea tau tala ai, o le mea whae e o tau lima. Amen. Oh, ka se maa ngai o name. Praise the Lord. Be ia le li. Pe an whea atu teimi mo whano. E le se mea o ia ia. O le se maa losi. Le whelo luai. Pe au leo ngakangi, e leo se leo. Ai se an mea lenga kangi. Nau fo le su e se singa ke wha o matia. Wa o le se mea. No na mana no te pule. Le o mga se i mai e Yesu. A whaku ia o i ka whātua tua. No ngā winga la. Ele na se mea ki koe whiwhi ei fu. Ele se mea te toi pala ai ai. O le ele mana o ngore tunga ia e le le ngore. Pito i whaia singa o tala i wha o mai lau mole mau le fonta talo lea. Lea le ngata lau mole mau le i to tono le fonta talo. A le le ta ape mai tua. Ia whamalo nua tu pasta e o le awha o matu whapena. Au se teimi o i roma ia na. Whai atu leo le mole mau atoa le whaiwhi au le tātou ke mafuta pei vai a sooma. Ma oto atu vai anga tai tasi. Te loa foi. E whaile nei mole mau. E le o se mea e whailo ai se marosi. Ai o le whailo ai le maka o ki o le tuanga ia o e tangata whatua tua. Te loa foi wa ngale nei po. E tau te tala ai lo langona e tau te tala ai lo nau i le atua. Inga ia e maua le mana lea. E ke wha o mai ngā ruenga le li o lau. Ia le li. Ole, me lea la ringa tau malosi atu le tala noa i winga na menei. Le ngata o le tā ua lea, o le tātou titilo, le mele ne o le titalo. E ile mele na mato ye i, pēr na whentu le molma, mato o mai. Whai ole mai ole ki kilo apu, whai ole o angelo lai fafo lai si o mia le whale o lai urima. A o te tonu le whale pe o le asu fule le se wafu. A o le mamalunga o le atua le sa ufafu. Le ai ma se pepen o whetu. A o fua kue le mamau e whai asinga mamau e se o mātou. Ma le mea na tua tuai. Ma le mea lau whai fonta talo. O nga o le mea le na uloa i. Na uloa ai le fefe o na le mamalu le o sa ufafu. Lea mo ye i. Alai tau tutu lea tangata. Ke le iloa penga iloa i tangata lea. Taimi la ko le tatalo lai whai ma le mea o tupu le keimi lea. Alai mo whape na matua taiti le security. Le si le me mangai. Hallelujah. E kai me whape nganga o so whai nga oi alu e wakunga lai kaukun mo le security. A o le security a le atua i angelu. E le ku le moni. E le se taimi whata mala i le angelu le sau e tu mo lana whanau. Nara whainga ngā whinga, ke lola o le mena whai, matou mai roa, o le e alu nasu whainga, ai koe sui le plan, o mai no i whai le plan, e tamu whai toi sui le plan, o le tala noa, se i whaakali kei me ka ape mai ai. Whaakali kei me ka ape mai ai, wa kam whai loe wha ngāle lako, lesi lea a wala lak whanga, o le whanongo. Amen. Wabai o le mea, o lesi lea kei minga, le kei mi unga mai ai o, o le me whainau, mai loe i tala noa lesi plan, wha ngālo le whanongo. Mea ngā pin o whetu, e rei loa ki a polo le mere te tonu o tātou lotu, se manga ngā o tātou tau tala. O leo mai no i, whemai, o whaile plane, whaalongo, se i kako whaakalika me ka ape mai ei, ai whaalongo longo po akala lai whai. Pe iengi mui muinga, pe iengi wha matalanga, pe kike e pola eko inga mea ngā, e re mai kaungi me le lei, ai mai tau me le anga, e whaakingo le mea ka orte ke, le o mai la tau e whai. Ai ma ai o tau le mena tupu i, e o mai tangata e whafo. Ke mai o ka mai ki ele ese kanga ka safari fuanga o ngai. O kanga ka umanga e tofu tangata mala angelo ko fa la ku ke o ka vale o tangata sa vale o tangata o ta vale o kanga ka fa penga ona ele fa pena misila toma angelo na o fa tasi. O kanga mela na ma va ela le menga fa ka sui le plan ko sui le taking o ye o ku ele o le mekas
O aku I, o lai ko whapena ta ape tangata, e o ka lai ku sa lai tala noa tangata mau, a lai fo e whapena na muri angelu, o ka avale la tau e lai o, ku sa lai o ka avale, a lai fo sa avale ma angelu, e o ku ka kao le whale, a ku angelu ku kuru ma whale ma ko o lima ma ku ma mi wha kikiro ma kero lao, e lai singa na kalaka. O lai wana nofo, o i ngāti pena o tau ma e kaupu e mai a, le ma ko ai title skill tia le atua, le ma malu le atua lungo lang whangau, whanau te talo, whanau lo o sa ili le upo le atua lang whangau, tal tonu ma whatua tua ke loi. O mai loi kua, o le lopora le mea la whai. Whai ole le mauar ke minka ape mai o, sau le sa valinga lea, o leo mai whakasi ma angiru. O i ka avale wa kunga le fo e o, i ka, kwa whiwa su sa vanoa. Kwa whiwa su sa vanoa i kamu whai e tau, e whaapena na whaatino le mele o mai malantou. Ai umai funga o le Wanga ole pena o fai atu. Pei loa ke a polo o lela ke fai e lago ke le ma fai le mene. E o mai o le mea ngau loi o ngau learninga mai o. O le fai o, e le fai a inga ngau fielo lato finau. Ai ki nganga i loa e le maa lopo o nganga i po le rank lea e fai e lago ke le ma fai. E le ma fai nga ku ua. Pe wha pe ngā whai mai wha se furu fiku ngau mai. E wha pe ngau mai pe alawa se ia maua si ngā whanua kwa e kako. Ai le ma whainga tu ala fo inga le tu. O le mela le kupu. Le mela le alengi wha tāua e tātou. Le mea ni mo kakalo. Ma kako loi. Le ma kau kia le pupu inga le atua le menga mele e kako. O lo walu ta vale e loa le ke lua o ma le angil. Le ngai e kako ke usiangu e pe wha o ke para wale ke me ke lo ka pale na ke lo le la wanga me ke lo fa ngo si angelu yo fa ngo ele si angelu I le ngana amen tengo fa pia oi la ke sau yo la sau ma le ntu la me mana la ke sau la ku le angelu nga ba ya lo ka ba la ke sau la ku ela bebe o ma ka ba le au ka fa la so lo le man wala ka ba le me la tu lo la ya o la ya ku wa angelu ba ai lo ka ba le ka e wo le tana noa ngale fai whea o vaenga lea le la fai atu se o moni mau e confirm mai le mele wo o le tala ina wo fo I atu claim lo e ia ina wo whao la ina ma wha sa o loto I a matou no fai sa mo le o moni mau o le tala moni le tala le te moni mau atu ai a matou no fai sa mo e matou te osi, he always claimed this. Ma wha manatu mai a mako maka mai. Le mea nga ba ai ei o. Le la ka ngoi claim I. Si o ka mai whatua tua le titi whapea. Ai nga ke lelo whatua tua. Inga o ba ai ki ngoi le mana o le tua. Nga whiliwa inga ai. Le soifua ma le wala. Le wala inga toe tu lai mai. Lungo le tunga mau tu lo. O winga la o tala, o le pui nga le tua. E masani o na matou o ese ma matou fale sa mo o le lotu, a matou I lotu I lauli I le assembly. E tu fuol ma ko fale e tele o sa, ma aso, vai aso e tatia o mamea. A e iai tanga te ako ma ko fale o na ia inga funga o tu na mief so soani te talo I mai po matou ai. E vai pea, tala le mai. E mo kio aku, e ele koe inga. A te mea ele ma liu matua. E ngofo ai lumo o tō whale. E pauli mea mo ke mawhau e sito ina sa whaiwhi au la mo sa o pensione. E lalo mai la tō whale a matua. Ia aile masania. Luinga lalo tala. E alanga hepe, e tantonu. A whainga whai I, nga wa ai mata I tulo. Ai kango fo e kle, e whai a fo le tua mo o I malo ai. Amen. I testify this a lot. Le mana o le tua. A whai lea, to se teimi ana mo ke o ese I o I lauri I le lotu, au tala vohu a mea lotu e whai, mai vea so atua. Mako kle tama, o le mea o wa ai o. O langa kala lea. O le mea ngō wa ai o, ia e whai e lau pui ngai I matou ai. Mea ko kingo, ta te tia solo, o ta avale, ta te pui lau ne mana o loto. Se mai au angel, mako ngolo.
ai taime e whaafia e vili mai matou ainga o nisi e vili atu na unir so swan le talo mai mai mau ki aku la sa whai ko inga lumale ma lo lumal ko fal al matou fale no luma e ye ale no foi tu I fafo e ma lo wai pe ame bela tu lo winga la lo tala ole a ngelu le a le senda ko le tua e le va ai ai ka ko maka but when we speak by faith for mai e fai le tua na upu amen for mai e fai le tua na upu pe e tau tala e pe e ka ko moi foi ai a fai nga o le tau tala ai le ka ko nothing's happened e le ai a se me tupu ai ala le tupu o lo te tonuma a fai nga va ai ai a fai fo nga o te tonu ai e fai fo le tua mo pe a fai o e fa fo mani pasta e lia te lo na o fa manuia le tua I lo fina ngalo me se foi o misi o lo ma ta mai nei vai ngala pia la fai alta la foi le fa o pea ele uma pelo fetu le la com fai a tala antu le mon mama men tupu mo me foi ka que e lui tau e tau ele fai lo se ma lo si o nei ma lo o le tom fai la lo le tau ti o le mana o le tua le tatu tano ele ma reko suono fe suono lai fa pena na tano no menino ina le vai ngale tom fai e mulu me foi fai no e fa tua ia te o ele te mai mo mata mai le te e fa pena ona fai ngo fi na I lo le pero vinga la tala ole kom fai fa ma le rank ma lo silia ale ma lo o la to ngalu e mai a tili una fiel telo tanga e ke mala mai lo na e fai ngo fi ale na fai e ma recognize suono fu suono se vediamo come alleluia o lo fa pena na tala noa e muli mai fo ia te o e ngata e muli ate foi nei fai longa I e fatu tua e te tuli la te moni lo mo e tau tartana ni la tau ngana fo e fitango fi la tau ngata a fai foi la tau te inu se me o ti ai la tau te le fai na lava e fai e tu fo io la tau lima I lunga o e mamai fa malo lo ina verso fo pe tau so fo le lo fo le tu mole lo so fumo so wola tato wo fa la hotel tu le mena ile pelo su tasi fe pe ono fe mai te tau le wa tu le tun to te ton fa to o fa to suanga le ton fe mole tu pone ale nei ya fiafi le wa tato tanu ma si u yo tato po kalame yo na tato yai o lo fa pena le tam fa la va ele o mai tam fa e mole tu le malole ale tam fa si tau fa mala manga venga nei e fai ngo fia le ia te oe nga rue ai. Mele, I le nea fia fia, ma tu te tonu, I le lofo malanga leo le atua, le sosoni mai le li whape na ona, le afo se mana onga lo e mo bia, ai mana bia fo se council I le tala no I nei mea, wha marama mene, ia, le awa noa, se ima tu si atu telefoni, e watu se soswani, ka tu te wha sofa, te se fo, e whape na ana, o wa se to manga ma se, nei taimi o fia ngai mani, me o lo tu le mai ya o le mane o le atu e lo ma ua a o le nganga o le atua pa te na fai ai le nea fiafi ile au nanga le Lopo Kingdom TV ma tu stua tu ile nea fiafi me le nea au nanga e fa pe nana watu se vai la au pe o tala tu spai o le vai la au nga le atua o la na upu e so swani mo tatou e fai ma vai la au le lei e fe so swani to manga ma ti nga fa ngita lo fe ngai na ole upu na te whape na so ringa whawhita auri le mana o le atua lo tātou me lea I le atua mono na whina ngale whamanuia te tono nei TV wa maua toile ala nei whamanianga ma whaina tātou whaasoa ai I lona whaalau te leina whamania mai le atua I nei a whiawhi whape nana tātou te talo kia iailanga leo le atua nei po ono Yesu Mene le atua lo mātou te mai. Pe ana mātou a mata ia te oe. Toi whaai ufo ia te oe nei po. Te tālo ma whamanuia I le Global Kingdom TV, I le nei ala ata ua mamaua I lea wanoa. Mātou te whaasoa ai se malam na maanga mai a te oe winga nei. O le nei mālo ma lātou ngā luenga. O te tālo lau whaunga ma le mana mai a te oe. E ma moli atu.
tala no whapenana whaamanamlama se loto se anganga o lo whapenana sai pe ngalunga nei ai avela upu whasa loto avela upu whamanianga ina ia matatala le lie e ala le anga le leo lau whamania le lie la one ya Mike Kureta man whalitua e maisere nei ala anta ua whaongaina soani whaafitai ta mamole avnoa whamanuia e pa anga umole nei TV matu te talo e anga le lei bel nei la anta ne TV matu te ona mangalu e fa soa ine malo oelo matu atua mole fa la teleina mole fa mala meina kava ino lo watunu le mana lo toto e mesele nei la anta e kava le iela o ona fe au mal fatua le mana lo toto lungo pa anga uma e mesele lo nga auto va mai ngalu e mole ia fa mania manga le lei matu talo ia tausi mai lau fia nei por fo iatu ia fo ia ale ni inga no swafa ma le loto fa mawalalo e tu mau o ruma ono Yesu amene ma amene aleluia ia fei loa fa talo fa atu ia so fua mai mavia tele malolonga nei po ono Yesu amen aleluia